Kamau Murango uria nowe MCA wa wadi ya Kirugoya akoretwo ari mundu wa hakuhi wa gavana Anne Waiguru na akoretwo akinyita Waiguru baru mahinda kwa mahinda o tiga thiku cia ica ikuhi riria aragire kumutetera hindi ya gutemanio kwa ndereti ya kumuhagura. Committee ya finance ni andikire marua na kamite inge ikiuria documents cia kugeria kutheria ritwa ria gavana ni undu wa maundu acio mothe muigo magwetwa umuthi nginya umuthi document icite okiro itiaretiro mbunge ni ndi na document kugunguga atiriri ni I am not in a position to defend the government because I have nothing to show. Na kwaga gutongoria ma MCA 28 a kiama kia Jubilee bunge-ini iyo gutetera Waiguru nikuo gwakinyia muthia utongoria wa Murango ta mutongoria wa aige bunge-ini ya Kirinyaga. Kiama kia Jubilee kuhetukira marua maria matumirwo Murango ni mwandiki munene Rafael Tuju kiugite Murango ni ahitirie kunyitanira na ma MCA angi kurutira Waiguru mukana na ati ni itheru ihunyuku kwambika uteti ta uyu riri bara ya COVID-19 igumire bururi. Jubilee irauga Murango ni atwarite mateta megie Waiguru kuri kiama na mucemanio ukiraririo tariki 27 mweri ucio rathirire no tiga no maundu ta ugai wa mbeca cia basari na cia atumia mari mama macio mangi mari ngucanio cia Murango na Waiguru na ni kurabangitwo mucemanio gatagati-ini kao no Murango arahika ruo riu kiama gikiuga Murango ndangikirugamirira bunge-ini iyo ringi undu uria ukumithitio ni mwandiki munene wa kiama kia urumwe wa bunge cia county. We want to be very clear as MCAs across this country that we know the law, we know the procedure, and Tuju cannot purport to be hiring and firing the leaders of majority or the leadership across this country. And we want to challenge Tuju again that he needs to be able to recall the letter that he has written. Ndiho cia urugari Kirinyaga itirathira kuona nake county commissioner Jim Njoka ni atetetie speaker wa bunge ya Kirinyaga Anthony Gathumbi ni gutabania cikaro icio cia gutamania ndereti ya kuhagura Waiguru riri kuri na homa ya COVID-19 akiuga riu ndegwitikiria ma MCA makiritie 10 gutabania micemanio county-ini iyo. The speakers across this country assembly all are aware of the protocols to be followed in scenarios where we are going to have meetings or in a sitting of more than 10 people. And we want to challenge the county commissioner of Kirinyaga that the county assemblies in this country are not under the county commissioner and we are not under the Ministry of Interior. Mawakiri a Murango na gukiri uguo maugite ni meguthii igoti-ini gutetia ikinya ria kiama kia Jubilee kumuhagura. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Harun Njoroge wa Maina.